Kako se mi zdi, da to ima malo drugačno ketno. Da ne izgleda malo drugačno. Malo širok, malo šoka. Mislim, malo dolge tiste členke. Ne vem, kakšna je trasa. A? Ja, z biciklom nikoli, z avtom tudi ne. A. Mislim, fajn, 12. No. Ni zanemarljivo. A, ja. Tam gremo gor dol. Dol? A ni klanc navzgor, kaj je to? Imate klanc gor? Pol je kar na... Kar na Šmarjetno goro, za nasirku gor. Se doj spustiš, ko pa klanc. Andere Steinike, hochlein. Skočim. Ja. Ja. Bye-bye.
Klaus. Ja, ni moj telefon.
Koliko je dolga?
Gašper. Ah.
Bravo, bravo! Ajmo, fanti, agremo! Super.